ban penslur shushui ki khun samla ki badone ka sampat ka jing sngow tanat ban yale kai sports baper kham tami ki rang bat ki theyale kai ki bana po ka than Ri-bhoi district ki balaya mi khmat ban shim banta ha ki jing ko baper banta ka sngi khatlai ter go ramphang arajar arpusau na kaliang ka Ri-bhoi district sports association kala penlong da ka program Pynkup Burom ya baro ki rang bat ki theyale kai ki balayo ra ki khusnam ha ki jing shim banta baper kum ha ka fip meghalaya game arajar arpusau kabala long haki banai bala dep hapo tura bat rude ki rang bat ki theyale kai ki bala yo ra ya kanam Nongjop naka khelo India youth game arajar arpusau hakane ka sngi lawan bat saki dai kong amperin lingdo nang tadi uba meral bon sim uba de UMLA ka nongpo constituency uba Charles Marngar UMLA bat hakaju kopor uba de UMDC ka Mauhati constituency nang tadi bat kiwe ki riu rang ba lem bat president ka RBDSA uba RB Shadap bat baro kinong kit kam jong ka RBDSA layadon lang rengkat ru hakane ka sngi da sister Rosemary Lingdo ibabat ya ka international rural games bronze medalist javelin throw bat ikong Margaret Pathau ibabat ya ka international gold medal winner arms wrestling bat baro ki rang bat ki theyale kai naka Ri-bhoi district ki bala yora ya ka nam Nongjop naka fip meghalaya game lembat ki kimi ki kpajong ki kilayawan ban sendran ki khun jongki hakane ka sngi Part ya exam dan 100 meter tentang Pillar Ramhang beliau ada bronze medal. Please come forward. Skembalang Suba gold medal. Also beliau best athlete male Hanti for Midnight Games. Hadirin Monas Bongse gold medal. Rinalus 80 gold medal. Then we also have Morning Star for bronze medal. Pillar Ramhang bronze medal. Yang kedua coach Malaysia Dolly diberi District Sports Office Nongpo pada manager Sahil Thaba dan Ranjman. Sahil Thaba. Iban Risha. Rina Enti. Junior players choose work Amarak. The transition. Menunjuk kata opportunity kelan but only if you keep on go ahead with your passion. Let us expect recognition every step of the way. Pinong pollution. Kung di sports person ni dite bandon kulit kejimman, tu kejim kalau. Let us pinong di kejim kalau kejim jumpi kalau easy. Katahan ko ng kajima na makawal ka ng haji. Kung katahan mong sports, nantuo ka ng kalong ka na. Lalabi fang, baking ay, yakapol ka joki, baking kalong yalabi ka. Ka sports person na kanong ka discipline. Kapaning kong yakap-discipline yalabi. Discipline yalabi. Hati mo man na mga pangaday ka sportsman, Wakil Henry Wajib step Henry kita hari kita passion kita lah. Ngayon 10 kilometers per day without a trainer. Only because ng hapan keep fit. Keep fit for to be fit. Kaya tentu yung members of the Ri-bhoi Sports Association. Semua hanwali dili kon hakalugar bertang opisulkan. Masukko bakalan ka pressure api. Bangilekan lang na pagkakita ki issues ki chopi. 50 years mo kay pagkakita na sleep chopi. 50 years young, they 50 years old. But nga ay kita ko kulang ba magro ba iba siya na kibi members so the committee. Ba ngan sa tulkan lang nakatado. Nandun limit para kita ke issues kita ni. Kata kemudian kurang kita. This is how nak berdua itu opportunity but familiarize yalati. Pinong no yalan plan day hibu. Matip issues ibadan. Hagi jaka oper kerja state kerja itu ni. Ban, I am not ready for. Dan itu harus uji minister.
Ngan din mga tidak akan paling sekali dia ada itu kalau biarnya 79 medals ngarai bon range tinggi lagi kedua aturan yang kan nak closing nanti pada hak tu ke program ke state kalau itu ngarai kan pernah kenal macam buat achievements hak tu sini hak aturan pernah beliau what are you doing for these sports persons? What is the investment that the state is giving for the welfare and the upliftment of all of their efforts? Ngayon, ia ka assurance, kabangam ka tuyo na unu chief minister. Trade bonsen ha ka nampat yu but nampat yu snow. Ia ka dedication ka ngayon. But the assurance ka mga ang program ka mga show at pagtura. Pero chief minister ang titiman. Bayan ito, medal winners. Kaya ang scholarship group. At kung magkata, i-President of the Olympic Association ni Patron, kiyong ba, we are giving them the necessary support financially. Let me tell you, for me the tournaments ki kami ni ham bersyong dapat bos MPC ni ham shim dapat train ni syong hajar pantaran. Let me tell you the hardships we felt. Pag nagigaway na kita kikon yung kalikasti kita na yung amal yung value yung scholarship.